Ayu. Ikut, ikut, ikut. Seruput. Pak Tong, dong seruput. Pak Tong, Pak Ing. Seruput. Tepung monggaran duh di pasir penangan Bapak Bos Haji Jamil giring tak wadai hari tamanggung rayaku mondo telagu ya desa ratna amplop biru Bapak Bos Haji Jamil bos material implik-implik cilaka lamun digogong bapak-bapak ini ke depan lagi Bapak tadi sangat amplop biru kanggo api jantri nama tadi ayah seri yang api rasa masalah dai wah beres yo tepung katilu duh Indra Mayu amplop tadi aja sarua boga dulur gitu lawi bebas manena wani ngarayu awas motor impik-impik nanti rasa di kuku wah ngenah dewaya tadi sangka gara-gara amplop biru Muka poinan gitar mamayu dia malaran sebetulan memang perlu rumah tengah pawakil Haji Sarip ronggel caip tepung pangeran tipe simpang tepung doi hari tamanggung rayaku kondo tulang diserat amplop biru implik-implik cilaka lamun dikuku Bapak Bos Haji Jamil giring Bapak Bos Haji Jamil tadi sangka sehat biru kanggo api Bapak Bos Haji Jamil bos material jentri nama miharut kayu diri hayang seri jorong hati raraosa asang nuradai Bapak Bos Haji Jamil bos material apayun ulang tadi sangat sangat biru kanggo api jantri nama mihar kayu di hayang seri jorong hati rarosana sangon adai Bapak Bos Haji Jamil adai anu bagel iya beres tadi sangat serat biru kanggo api eta jantri nama biharut kayu di ayo seri jero hati anu bagel anu sayang Bapak Bos Haji Jamil bos material terus umat tak kangen Bapak Bos Haji Jamil laga darah lana naik Bapak Bos Haji Jamil bos material goteng teing boga ngaran nate duh punya nate gagang nama sok di babau Bapak Bos Haji Jamil bos material anu bagel Bapak Lur Haji Amang kapayun apa Raja Amang bayar Bapak Lur Haji Adang matak tadi mun pikiran nasi diri nyari mari bukan tidak cukup pemberdayaan
dengan Bapak Bos Haji Jamil bos material anu bagus mengatakan Bapak Bos Haji Jamil bos material bayar akun apa orang Jamal deui ku tengah teuyeungeun di serangan Aobi anu bager Aobi ayo mana sayang Bawakil Asuka Syarif ngasuka Rogi sari Jaipong Bawakil Syarif punya nanti Bapak Wakil Bapak Bos Haji Jamil bos material bayar akun Bawakil Syarif Abi Rogi Sukasari Anu simpati ku tengah teuyeungeun Asuka ngasuka sari yo bayar akun Bapak Lurah Cece Asuka ngasuka sari Bidang mengipadang ulang Aobi Asuka sari duduk Bapak Lurah Amang uang lorong Bapak Bos Haji Bapak Lurah Jamil Robi ayo ngobrol ulun Bapak pipin Lurah sikang Amang Bapak Lurah Amang kena laga Bapak Lurah dadang Amang masakan Bapak Lurah Bapak Amang Bos Haji Jamil Anu simpati. wong tuang kabeh setuju Bapak Lurah Sugeng ayo dia pulang Bapak Lurah Sugeng sila bakal Bapak Lurah Amang Anu simpati Bapak Bos Haji Jamil bos material anu Bapak mana Robi iya atuh Bapak Bos Haji Jamil Bapak Yunus. Bos Haji Jamil Bos Haji Jamil radisangka ora nyana Bos Haji Aobi Jamil Bos Sukasari material mana sayang Bos Haji Jamil Asuka Bos Sukasari material Sagala Beki anu bagus Mang Aja Bapak Bos Haji Jamil deui sayang Haji Jamil yang bos material wong tua kabeh setuju Wakil Bos Syarif Haji Jamil bos Roge, material Jaipong mana deui Sajawa Barat Aobi Sukasari Bapak Wakil Syarif anu mangan Roge Jaipong pawakil Haji Sarif Ajagan Rongeng Jaipong anu bagus Bapak Lurah Cece ora disangka Bapak Kades Sukasari ora Pak Lurah Cece Palura Bapak Haji Kades Cece Kertasari Sukasari mana deui Pun Mosebi Aobi Sukasari. Sukasari Kusigang anu Sukasari bagus Lolo Haji Jamil bos material bayar bayar nuhun Pun Bapak Lurah Pak Haji Jamil bos Bapak material Kades Kertamana mengipadang Pun uang Bos Haji Jamil duduk di abang kan material wong lorong Asari Bos Haji Pak Haji Jamil Sarif Rongeng Sukapati Jaipong oh obrolan bibisikeun hei kana laga dadang sekan Pak Haji Jamil bos material anu bagus wong Iya, tua alur kabeh Robi. setuju Alur Robi Pak Haji Jamil bos material Alur Robi bayar lakon Sukasari Alur Robi Pak Haji Jamil bos material obrolan Bapak Lurah Amang Pak Lurah Amang Palura Pak Lurah Amang Bapak Kades mana sayang mana Palura Amang Alur Robi Lurah Muda Sukasari ora nyana iya Alur Aobi Sukasari Bos Haji mana Jamil sayang Bos Haji Jamil Pak Haji Jamil bos material material anu Sukasari bangun Bos Haji Jamil anu mana aya ye kapayuneun Alur Robi Lurah Muda ora Sukasari disangka ora nyana Asuka Sukasari mana deui Aobi Sukasari ngobrol dibisikeun Lurah Amang Aobi Sukasari anu bagus Pak Haji Jamil bos material Pak Haji Jamil ora sangkan Pak Haji Aobi Jamil Sukasari Pak Haji Jamil anu mana Pak Haji Jamil Ramadan Ngarantangan Banda Pak Haji Jamil Pak Haji Jamil bos material dibayar sayang
bager kades kota mana deui. Lurah Abi lurah muda Sukasari. Kau cintaku suka jadinya sama-sama. Asugeng. Kau kangen rinduku jadinya satu sama. Iya. Kalau sudah begini sayang, Asugeng. berpisah ku tak kuat. Jangan satu minggu sayang, sehari ku rindu berat. Bapak lurah Rama. Kita sama-sama suka, kita sama-sama cinta. Biar saja orang Haji mau Jamil. bilang apa. Bapak Bos Haji Jamil anu bager. Bos Haji Jamil. Sama suka, kita sama-sama cinta. Biar saja orang mau Bos Haji Jamil. bilang apa. Bapak Bos Haji Jamil daya rumana. Kau dan aku sama-sama sudah dewasa. Bos Haji Jamil. Wajar Sampai saja ke Bos kalau Matria kita saling Sukasari meminta. Purwakarta. Bos Haji Jamil. Aku mau walaupun Haji Jamil. hidup seadanya. Matria Rasa cinta Sukasari takkan pernah Purwakarta. terbagi dua. Haji Jamil. Diriku bagaikan singa dan baju Temanang bersama bagai Romi dan Yuli. Bapak Bos Haji Jamil daya anu bager. Kau cintaku suka jadinya sama-sama. Kau rinduku kangen jadinya satu sama. Kalau sudah begini sayang, Yo. berpisah ku tak Bapak kuat. Haji Pagadungan, Jangan Bapak Haji, satu yo. minggu sayang, Bapak Haji sehari Pagadungan, ku Bapak rindu Yus. berat. Bapak Haji Pagadungan. Kita sama-sama suka, kita sama-sama cinta. Biar saja orang mau bilang apa. Bapak Bos Haji Jamil anu bager. Sama-sama cinta, kita sama-sama cinta. Biar saja orang mau bilang apa. Bapak Bos Haji Jamil daya rumah. Bapak Haji Pagadungan Kau Kapayun. dan aku sama-sama sudah dewasa. Bapak Haji Pagadungan anu mana. Aku mau walaupun hidup seadanya. Bapak Bos Haji Jamil, Bos Material. Karena pernah terbagi dirimu bagaikan singa dan baju Memandang bersama bagai Romi dan Yuli.